في مجارات ديال بريس سعيد البدري نفيسكار وشروفاكار السياسي كوش باغدا بايك راس خود ديال مدام تاسي بحسكم بريس سعيد قال لك سباس كوين ديال مدانا چک دانانا جالی چکدار و گروپین میلیشات هم کو داخوازی که امریکا و چند سال بتایبتی جیل سرته تکرین اگر نه ایتا جیب جکرین و جاره امریکا ده چه زخت و فشاره که بکجبوی جیب جکرین اوی داخوازی آوانا بسم الله الرحمن الرحیم بناوی خودت دلوان سلاو جبو تا و جبو همی تماشوانن و براستی ام بحثا عراقی کن بابتك عراقي ناف خويا عراقي داخوازيه که دستوریه بریگو داخوازيه که امریکی به جبرکو دستور عراقي رينادا گو چک و بريار دستي قالك آليان دبد نافا عراقي دا عراق دولتك اتحادية اف دولة اتحادية دزقهن ويهنا دزقهن اولهينا اف دزقهن اولهي بابندن و بربرسند بر فيه كده لي روشا عراقي دما داويدة يان صالن داويدة وجبر قفن ترورستي هروها لسر هوالبندن عراقي جي ندوي آستي دبون بشوازي جو بكاربن جارانتيا أولهية بباريزن جبر فيكي بيوسيا كهبو جو ام دبيجن جروبين جاكدار يعني المقاومة هبن جو لسر ملي خراكرن خرق بخن وبشدارية بكن دبريارة أولهية دنافا عراقي ده جبر فيكي دوێنەها دانوستاندن هەبێ ئەو دانوستاندن بۆ پرۆسەیە سیاسیژی گرنگە دەست پێکریژی پشتی 2003 لێبەری وێ ڕێکەفتن هەبوو لەسەر سێ خاڵان سێ بەشبوون ئەو بەشن گرنگ هەفبەشی تەوافق و هەفسەنگی دەڕێڤەبەریە دەولەتێدا و دەسەڵاتێ ژبەر ئەگەر یەک ژبانە وندا ببێ کێشە دروست دەبێت ژبەر vêyekê هەروەها دەستور jî behsa wêyekê dike got vê hikûmeteke itîhadî heye li ser milê wê ji ber niha mebesta wan neçeke mebesta wan biryara siyasî li Iraqê ev biryar divê yek girtî be li Iraqê hemî pêk hate pêk ve vêyekê çareser bikin divê em berê xwe bidin destûrê belê Amerîka hevbeşe lê kiryarên wê hemî caran bi tabiata xwe ne cihê baweriyê û nabe cihê baweriya cadeya Iraqî divê Amerîka eger bixwaze hevbeş be divê nerîna wê diyar be di Iraqê de bi taybet diwarê niştîmadî de ne berê xwe bide aliyekî gu aliyekî ser aliyekî pêş bixe yan jî divê li Iraqê binar wek tabeekî ji bo wê yan jî got duwê dibe Iraq bercewendiyên wê taybet hene hemî tişt hene got karibe xwe biryarên xwe bide her wiha peywendî li ser vî esasî bin got ji bo gelê Iraqê bikaribin bi ewlehî û aramî bijîn û Iraq di destûr karibe welat bi rêve bibe got hemî kes mafê wan hebe باشه برای سعید تیماجا پیکی کرد اگر امریکا هفبش عراقی بود دوید نرین آوی واضح و دیار بود باشن نرین امریکا بدیدناتا دمید بید داده ها چا بود بو بچکرنا گروپان یعنی دوید تمامی اف گروپان نمینن بینش ناورن یانجی دی پرکاکا تکنیکی هنری وان گروپان بکتب بشکش منظومه عسکری و سربازی عراقی یعنی وکیل دفمل کردید بجن نشیج بسوجت نکباب بله لسر چێوازێ چارەسەرکردنê em dizanin ku babet beref aliyê got bê çareserkirin ev grûp bi taybet got ev grûp got imtîdadatên wênî derve hene em bêjin li derveyê Iraqê jî bawerî di navbera hemî aliyan de tune ye di navbera wan grûpan de û hikûmetê de ev rewş divê di nav Iraqê de bê çareserkirin ji ber vêyekê pîwîst e çareserî Iraqî bin di nava Iraqê de ji ber Iraqî bêhtir rewşa xwe dizanin ew dizanin me babeta çareseriya got ji derve bê wê xerabiya wê bêhtir bi çareseriyê
پیوسته دانشتن نابرا کرد و شیعی و سنی پیک و رونن و بریاره بدن هروها همی آلیان سیاسی جی جبر وی که پیوسته دانستاندن نابرا همی آلیان دهبه همی آلیان عراقی لسروی که گو بکاربن بریارن خواج بو برجواندی عراق دن وکو نمونه جبر حتى هميتش ديار بن يعني على مستوى مثلا لسر آستي ياسايا حشد الشعبي ياسايا حشد الشعبي دماغو هاتا درخستن هندك آلي نرازي بون تايبت دناف آلين شعيدة آلين دنجي أو بريار رد كرن نها ام بحثا في كي بكن اگر هاگو نريناش درفا هاتا فرس كرن لید داوية ده دم همي بيك برونشتن و برپرسن بيك هاتايا بري خدان سر او مبادئين دست بيكي دبر وی که روش بشوازه کی دن هاته برچاف گرتن مثلا یاسای نفت و گازی جی جبر وی که بابتن مصیری و استراتیجی پیوسته بریار سر بیسندن سروان هر سی مبادئ هف بشی دنابرا آلیان ده به توافق هفسنگی که به نابرا بیکاتن ده بیکرن ده سر هر چو بابت چکی بیان بابتن دن ده به جبر وی که جی دماغو اف توافق چنه بو بریار حتی تأجیل کرنج بو دمه کدن جبر وی که نرینا عراقی دوی او بریاره بده او تنه دکارن بریاره چک دانانه بدن یا نه اگرم بخوازن هفشیه بهستر بکن پیویسه ام بری خواه بدن وی که گو ام بدن پیشی الجام آليا سياسي ونها كار السيرفي كي تكرجي عندك آلي جي دنجي وان بلند بن يان هاول ددن تي روشة تيك بدن لید داویه ده پیکاتین عراقی اف قناغ بره و برن و زانن چاوا چاره سر بکن بشوازه کی باش به هفره بریاره بدن دو ریکار اگر کرتی بون بحث بید چه حشکرنا چافگانین دارایین و گروپا چه جی لیدانه که سربازی اسمانی جالی امریکای و پیمانا بو سر گروپین چکداری اگر ها تو داخازی امریکای نهات جب جکرن حتی مارک ساوای جی ماجا پکریه پیش بینل 2026 یان جیل دست پکی حتی سر سال بیفه من قلت اگر ركبتنا نشتماني تشينب سيناريو هنا وبيوستا ام جدي بحصا فان سيناريو ام بكن اگر هيا مترسي هيا ودفي ام قوه خبدن نارينا آلين دنجي يعني ايرو وكو عراقيك يان وقالي عراقي از دبينم ارتي شامن بشوازكي باش نهتا بتشكرن كشو هواي من ساحه جبو بالافرن جنگی امریکی بیانی اسرائیلی گوچن جاران سینوری عراق در باز کر آوامن نپاراسیا رخصتنا کمی بروانی تکنولوژیا که پیشکتی من نینه گوز بکار بروانی الخو بکم چاره سری چیه از خورادس بکم نا بابت ویم وی که گنگش بکن آیا امریکا گو همی جاران وی توب کارتینه چاره سریک جمترسين او لهيج عراقي رديتيها الروشة جروبين تشكدار رد فعله نفعله رد فعله دروشة عراقي ده اگر ام بخوازن شهر سر بكن بيويستا ام بريخو بدن فينارينه آيا امريكا نكار قالكي عراقي وان اجبار بكان بهيله بريارنا بستينه جو دجي برجوندين وان باب بيوستا برجوندين عراقي برشا فيغرتن بيوستا بيوندي لقال امريكا جبنجها كدس بك اساسا راستو ديار بن عراقي بري خبدن برجوندي وان هاف بشبه برجوندين هاف بشبه قمان نبتني ام برجوندين امريكا بسطينن سر حساب برجوندين عراق وقال عراقي دوي برجوندية همي آليان بريارك عراقي جهبه قول سرويكي ام دست بكنش بو چار سر کرنا پرسگریکن داخلی نگو افنارین جدر و سرمه به فرسکرین جبر و کشی اف بریار ناین پاراسن و ما في ولاتيان تي خوارن چار سری بو که دست بید که پیوسته هفش به دناورا هر دو ولاتان ده و دانستاندن دیار به و زلال به
جبو سپاس. كشو هوايك باش عراق نقرا جدا ما حميد كاسيار دا دربازه چه در ببه؟ فکرنا حکومت نیم زانین که او دی چهار کارم بگن بر جبوی دی هم پرزگریک چه نبود هم جی هف پیمانیات گل امریکا جی بردامد برای سعید البدری نویسکار و شروع کار سیاسیش بغداد گل مدابون گلک سپاس بوده